wale bokona nyafenu kpola kple enyasela alebe miawi sofa evenyigba TV ke efoga atɔ miniti bla eto egbe nyadzi enya ƒe ŋkekewi aseke ekpele ƒe akpe eve bla evevɔ ade me alebe gaƒoƒoa de be mia ahe dukɔmenyadzɔ ava na mi kana aɖoŋkudzi be ateŋ akpɔ mi le agbadzi le satellite WLNB di le Amos 17 platform nenema ke hã frequency nye 11881 ke na aga nye symbol rate nye 30,000 ne edaliko ha academia no nenema ke academia no le Facebook kple YouTube nenye be ne type evenyigba TV na ŋue ɖe fima kwa akede emianu alebe hã na akpe ɖe mianu akpɔ mi le enyadzɔdzɔ wɔna alo wɔna bubuwo katã eme makɔge ɖe nyadzɔdzɔ bubu nyadzɔdzɔ dina mi kpata alebe le ŋgɔdo nyawo miasi le gbe ƒe enyadzɔdzɔ me be nenem ƒe sukunyawo dɔdzikpɔƒea wo exlɔ̃nu duadza tso alakpa sukufewo hehe enu nenema ke hã miasi le gbe ƒe nyadzɔdzɔ me be NDP dunyaha do ŋugbe be ya agbugbɔ Gertrude Tɔkɔnu aɖo ʋɔnudrɔ̃la gã nenye be yewotrɔ va ezi dzi enu nenema ke hã miasi le gbe ƒe nyadzɔdzɔ me be dzotsilawo ke ɖe Ghana cedi akpe bla atɔ̃ kple dɔla akpe atɔ̃ alafa eve bla etɔ̃ vɔ ɖekɛ le afi afɔku madamedzi aɖe edzɔ le Accra kɔe ɖe Kumasi mɔdodo ga dzia míaƒe nyasi le kple nukpɔlawo eya kple bubu aɖewoe aɖo mia gbɔ le egbe ƒe enyadzɔdzɔ me ke na aɖo ŋkudzi be míaƒe megbedeni nyadzɔdzɔ ye enye Nuslin Ewe English Dictionary ɔwe ede megbe na be mete le nyadzɔdzɔ ehem va na mi ke enyame yi ahe nyadzɔdzɔ va na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelin Dzineku. Nuslins Ewe English Dictionary nyateƒe mesi dictionary aka azɔ afi ipasi ke Nuslins Ewe English Dictionary standard tɔntɔntɔntɔntɔntɔn nye ya standard nye ya enyo ne ɖeviwo ke no le basic level enyo ne amewo ke no le SHS enyo ne amewo ke no le university alo le language wo ne nya me ke menye gbegbevi o ebi asrɔ̃ gbegbe kra ha Nuslins Ewe English Dictionary enyo ne o ha ame sia me ke ne nye vevi modzo la po ene bi asrɔ̃ gbegbe ha Nuslins Ewe English Dictionary enyo ne o amama ne le di le gbɔsɔsɔ ma ɖe ne na kula atia place order le Amazon alo number yake na call screen Nigeria opo domitɔ ɖeka na WhatsApp afi sia afi ke ne la nyakɔ Nuslins Ewe English Dictionary akɔ akɔvɛ na akpe Nuslins Ewe English Dictionary enyo ŋutɔ. Ma akpe mi agere nyadzɔdzɔ ŋutɔ dzi abe nyako kpota ŋutɔa yi le vota ŋutɔme yi ƒoxlã kpovitɔ ƒe dɔwɔƒea ƒe ŋutɔme nɔlawo ekpɔ etsi nyui enono fifia alebe wo ede emɔ yeye aɖe yi wo etsɔ etsia tre ɖe etsia nu alebe wote eku atsi nenema ke hã wo ezã prepaid smart card nenema ke alebe ezãlawo etsɔ ga dea kada edzi eye wo eƒonɛ ɖe sensora edzi be wa ateŋ akpɔ etsi le nenem ƒe nuto ya me alebe etsi nu nuyɔ ƒe etsi tso teƒe yi ke wo etsona kada ye ekpena ɖe wo nu alebe nenye be gaxɔgbalẽvia ewu enu koa na afi ma wo ese ɖo be womate ŋu aku tsi yi ena nuɖoanyia nye be woana be etsi nana na anɔ bɔbɔe na nenem ƒe nutɔmetɔwo eye wòade ƒã le ŋutɔme kple amuga ŋutɔme godo. Matsɔ age ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi alebe dutanyawo gbɔkpɔla yi nye Samuel Okudzeto Ablakwa egblɔ be Ghanatɔ bla ade vɔ eve ye eku le eye ame 15 bu le eyi wo ezɔ mɔ yi Russia le Russia kple Ukraine ƒe aʋawɔwɔ megbe vɔ alebe wo eɖe gbeƒã nenem ƒe enya ya le Moscow le nyadzɔdzɔgblɔlawo ƒe kpekpe aɖe me kple Russia dutanyawo gbɔkpɔla Sergei Lavrov
pe nyanu ale be nenem ƒe bubutɔ ablakwa egblɔ be wobla sɔhe Ghanatɔwo geɖewo kple dɔwɔwɔ geɖe be ava wɔ dɔ le nenem ƒe edu yawo me. Mlɔeba wo wɔ avu le nenem ƒe edu yawo me yi ke nye nane yi ke te ɖe dukɔ dzi ye wo egblɔ be Russia be Ghana di be woadzudzɔ amewo xɔxɔ le esenu enumake ale be Russia edo ŋugbe be yewoawɔ ɖeka kple Ghana dukɔ atsɔ adzudzɔ nenem ƒe nuwɔna yawo ayi ewɔe be bubutɔ Okudzeto Ablakwa egblɔ be Ghana ayi edzi akpɔ ƒe dukɔmeviwo katã eta eye wo egblɔ be menye yewoƒe aʋawɔwɔe nye eya o ye wode egblɔ. Makpemia gane nyadzɔbu di ale be Ghana Education Service yi nye Ghana sukunyawo dɔdzikpɔƒea wo gbe nya yi wo egblɔ be wo eɖe asi le Free Senior High School ƒe eɖoɖoa enu ale be Ghana sukunyawo dɔdzikpɔƒea gblɔ be nyataka aɖe me be le etsɔ yi va yi dia nya yi wo egblɔ be wo bia tso dzilawo si be woahe Ghana cedi 1,500 ɖe chalkbox, trunk kple enu bubuwo ta enye alakpa. Ghana Education Service gbe nyatakaka siwo le kakam le hadome nyadzɔdzɔ wo me be woɖe asi le Free SHS ƒe ɖoɖoawo nu eye wogblɔ na dzilawo be woaxe 1,500 ɖe chalkboxes, trunk kple nu bubuwo ta. Enyatakaka ɖe si woɖe ɖe go le Edzinu enye ƒe ŋkeke 14 dzi me la, GES gblɔ be agbalẽ nye alakpa eye woƒoe ɖe dzilawo, dɔdzikpɔlawo, sukuviwo kple amehawo katã nu be woaŋe aɖaʋa aƒu edzi. Subɔsubɔha la na eme kɔ be yewoƒe dɔdzikpɔlawo alo dɔdzikpɔla gãwo la mete fli ɖe Free SHS ƒe ɖoɖoawo me alo de se na dzilawo be woaxe fe mawo o. Egaɖe dzesi be nusẽ mele dɔdzikpɔla gã la si be wòate fli ɖe dukɔa ƒe tsiɖuɖu ƒe ɖoɖo aɖeke me o. Eya ta GES xlɔ nu dukɔa be woagaxe fe ɖeke na ame ɖekaɖekawo le nya siwo wogblɔna le kakam ta o eye woɖo aɖaŋu na ame sia ame be woaɖo nu ɖo ɖe kaɖoɖo siwo dziɖuɖua ɖo tso GES mɔnuwo siwo nu woɖe mɔ ɖo ŋgɔ mɔɖo gbɔ nu. Subɔsubɔha la xlɔ nu hã be woagawɔ nyatakaka siawo nu womeɖo kpe o siwo ate ŋu ahe dzimaɖeɖi kple tɔtɔ si mahiã o ve le dzilawo kple sukuviwo dome ahama o. Ame ƒe nukpɔla kple enyasɔlɔ ma akplɔ mi age ɖe nyadzɔʋu dzi ale be amemade ha yiwo le sewɔtakpekpe me ƒe ŋgɔnɔla yi ke nye Alexander Apenyo Macken egblɔ be NPP dunyaha agbugbɔ ʋɔnudrɔ̃la Gertrude tɔkɔnu aɖo ʋɔnudrɔ̃la gã nenye be yewo etrɔ gbɔ va ezi dzi le tiatiãwɔyi ke egbɔna me eye wònɔ nu ƒom le nyadzɔdɔwɔƒe ɖeka le nyitsɔ egblɔ be eɖeɖe le dɔme nye nu madzɔmadzɔ eye wò enye ŋugbeɖoɖo ƒe akpa aɖe eye wò eyi dzi egblɔ be ʋɔnudrɔ̃la gã yi li fifia yi ke nye Paul Bafo Bɔni ekpɔ gome le ɖoɖo yi wo ewɔ ale be wo eɖe nenem ƒe tɔkɔnu ɖe eme ale be wò eɖe eme be wo eɖo ʋɔnudrɔ̃la tɔkɔnu yi ke nye ʋɔnudrɔ̃la gã le dzinu adea me le ƒe 2023 me ye wò eɖe eme be ezu ʋɔnudrɔ̃la gã gbãtɔ le dukɔ enelia te yi wo eɖe le dɔme ale be NPP dunyaha yi dzi le dikem le ɖoɖoa kple enu yi ta wo eɖe le edɔmea ŋuti. Makpemia ge nyadzɔʋu di ale be Energy and Green Transition Minister yi nye Dr. John Abdullahi
Jinapɔ egblɔ be Ghana le gayi ade $1,500,000 dzram ɖo ƒe sia ƒe to gas geɖe zaza atsɔ ana be electric ŋusẽ anɔ Ghana dukɔ me ŋuti. Esi Dr. Jinapɔ nɔ nu ƒom le ami ƒe dɔwɔha ƒe ƒe 15lia dudu me le ƒe dzinu 4 ƒe ŋkeke 14lia dzi la, egblɔ be gas ƒe dzidziɖedzi na Ghana ƒe nuɖoɖo ɖe mɔmemi siwo wotsɔ tso dutave nu hena electric ŋusẽwɔwɔ dzi ɖe kpɔtɔ ŋutɔ. Egblɔ be gas si wodzra ɖo la tsɔ gas wɔwɔ le dukɔa me ƒe dzidziɖedzi gbɔ. Wotsɔ nuwɔwɔ aduadu kple dɔwɔƒe ƒe hadɔwɔlawo siwo dome INI kple Jubilee ƒe hadɔwɔlawo hã le do aloe. Le eƒe nyanu la, dziɖuɖuɔ dze gas wɔwɔ ɖe edzi ŋutɔ si wɔe be woate ŋu aza gas geɖe wu le electric ŋusẽ dɔwɔƒeawo me. Dr. Jinapɔ gblɔ be dziɖuɖua ɖoe be yeadzi Ghana ƒe ami ƒe nunɔamesiwo ɖe edzi esime yeado ŋusẽ yeye ɖe ŋgɔ be woatsɔ akpe ɖe dukɔa ƒe ŋusẽ ƒe tsakatsaka nu. Eɖe fia hã be ami ƒe wɔwɔ me le tɔsisia dzi nyo ɖe edzi eye wòdzi ɖe edzi tso amiɖadzi siwo ade 880 gbe sia gbe va ɖo amiɖadzi 126 gbe sia gbe le nuɖuɖu nyawo me be woatsɔ akpɔ kuxe siwo gblẽa nu le dɔwɔlawo nu gbɔ megbe. Minista la gblɔ be ŋgɔyiyi siawo nye dziɖuɖu ƒe ɖoɖo si keke ta wu be ado ŋusẽ ƒe dedienɔnɔ, aɖe ami tsɔtsɔ tso duta ƒe gazazawo dzi akpɔtɔ eye woawɔ Ghana ƒe dukɔa me dzɔdzɔme gas kesinɔnuwo ŋdɔ geɖe wu le ƒe 10,000 me. Miaƒe nukpɔla kple nyaselema akpɔ mi age ɖe nyadzɔɖuɖu alebe Ghana ƒe gadede asi dodo ɖe ŋgɔ dɔwɔƒea kple Ghana asitsahabɔbɔwo eƒe habɔbɔa wo elɔ be yewoawɔ dɔ aduadu akpɔ Ghana dukɔ ƒe asitsa habɔbɔ yiwo dzra ɖo ɖi na Ghanatɔwo ta. Alebe le kpekpe aɖe yi asitsanyawo dɔdzikpɔha fia mɔe mea, Ghana ƒe gadede asidodo ɖe ŋgɔ dɔwɔƒea ƒe amegã Simon Majid ye egblɔ be dɔwɔƒea ado ŋusẽ dzikpɔkpɔ be woatɔ te dutatɔwo be woagawɔ dɔ le teƒe yiwo wo dzra ɖo ɖi o. Alebe ƒuƒoƒo eveawo ɖoe be yewoado ŋusẽ dɔwɔha ɖeka aɖo ŋkulele ɖe nunu ƒe ɖoɖo aɖe nenema ke awɔ nyateɣaka mɔnu aɖe tso nenem ƒe sedidadawo enu eye yewoafia nu dukɔmeviwo tso esea nu ye wo eɖe me be afɔɖeɖe ya enye nenem ƒe nu yi ke yewoakpɔ le nutoa me asitsalawo dome nenema ke dɔwɔɖuiwo kple agbenɔnɔ ta alebe yewoaƒli nenem ƒe amewo ƒe agbenɔnɔ ta le asitsatsa suewo kple asitsaƒe suewo me le dukɔa me. Makɔ ge ɖe nyadzɔɖuɖu dzi alebe Ghana ƒe gadzraɖoƒe gã ɖo ganyaŋuti aɖaŋu ɖe ha yi me viɖe mele o be woawɔ ɖoɖo ɖe gadzraɖoƒe yiwo mele viɖe mele wo mea woawɔ dzadzraɖo ɖe wo nu alebe dziɖuɖumegã Dr. Johnson Esiama egblɔ be ganyaŋuti aɖaŋuɖoha yi me viɖe ɖeke me ele o akpe asi ɖe ganyawo ƒe ɖoɖo dzɔdzɔe wɔwɔ nu eye wòana Ghanatɔwo na akpɔ gadzraɖoƒe ƒe tiatia geɖe le dukɔ me kɔ wu. Ghana ƒe gadzraɖoƒe Bank of Ghana do ganyawo ŋuti aɖaŋuɖoha si me viɖe mele o nu be woado alo gadzraɖoƒewo kple ganya siwo me viɖe mele o alo dzidziɖedzi mele o ƒe ɖoɖowɔwɔ dzikpɔkpɔ kple ŋgɔyiyi le Ghana. Bank of Ghana ƒe dziɖuɖumegã Dr.
Johnson Asiama gblɔ dodo sia ƒe taɖodzinue nye be woawɔ ganyawo ŋuti dodo si axɔ amewo katã ɖe emewu si akpɔ nuƒlelawo ƒe nuhiahiã vovovowo gbɔ. Eɖe eme be ga si womexɔa de me o menye gadodo femaxe o, ke boŋ enye mɔnu bubu si woate ŋu azã ɖe gadzraɖoƒe si wozãna ɖaa si wotu ɖe ɖoɖowo abe asitsatsa, hayahaya, hadome, habɔbɔ kple asitsatsa si wotu ɖe nunɔamesiwo dzi. Dɔdzikpɔla la de dzesi be se ƒe ɖoɖo si wowɔ na gadzraɖoƒe siwo me deme mele o la li xoxoxo le gadzraɖoƒewo kple dɔwɔƒe tɔxɛ si woxɔa gadzraɖoƒe ƒe se 2016 se 9030 te. Emegbe Bank of Ghana de mɔ fia mewo ɖe go ku ɖe gadzraɖoƒe siwo me deme mele o ƒe ɖoɖowɔwɔ kple wo dzikpɔkpɔ nu le ƒedzinu gbãtɔ le akpe 26 me. Mɔfiame yeyewo ɖe mɔ na gadzikpɔƒe siwo li fifia be woate ŋu ana dɔwɔna siwo me viɖe mele o alo dzidziɖedzi mele o to fesre tɔxɛ si dzi esime wole mɔ ɖe gbalẽ nana kple wo dzikpɔkpɔ hã na gadzraɖoƒe si me deme mele o le ŋgɔ yim. Dr. Asiama de dɔ asi na aɖaŋuɖohametɔwo be woalé ɖokuisinɔnɔ dɔwɔwɔ nyui kple taɖodzinu ƒe nutete me ɖe asi esime wole ekpɔm be ganyawo ŋutinu eye wokpɔ nuƒlelawo ta eye woaɖo ganyawo ƒe kelili ɖe ŋgɔ. Miaƒe nukpɔla kple nyasrɔ̃ma akplɔ mi age ɖe nyadzɔwu dzi ale be dzotsilawo ekpɔ Ghana cedi 50,000 kple dɔla ga 5,230 tso afɔku madamedzi aɖe yi edzɔ le Suhum nifio le ege kɔ yi ɖe Kumasi mɔdodo gã edzi nu. Alebe afɔkua edzɔ nyitsɔ kɔsiɖagbe dzinu ya ƒe ŋkeke 16 edzi le Ford 150 kple Kia Rio domi yi na dɔwɔla aɖe tso Suhum ƒe dzotsidɔwɔƒea mea wo eɖe ŋutsu ɖeka yi xaxa ɖe Kia eʋua me eye wo eɖoe ɖe Suhum dɔnɔkɔdzi alebe dzotsidɔwɔƒea egblɔ be Ford ʋua enɔ ŋgɔ yim eye wo edze Kia ƒe megbe yi egblẽ nu le eʋuvawo nu vevie alebe ƒuƒoƒoa ekpɔ kaƒomɔwo nemake power bankwo, Ghana cardwo kple nu bubuwo hã etso eʋua me alebe yi ena Ghana dzotsidɔwɔƒea ebu fɔ ʋua ƒe zɔzɔ yi mesɔ ɖe dzi o ɖe eʋua ƒe gbagba eta eye wo eƒoe ɖe eʋukulawo nu be woawɔ ɖe mɔdodo dzi kɔmitia ƒe sewo dzi hena ame sia ame ƒe dedienɔnɔ alebe nyatakawo eɖe fia be dzɔgbenyuitɔa ame aɖeke me eku o le nenem ƒe afɔku ya me o. Agakpe miage ɖe nyadzɔwu dzi alebe kadodo dzikpɔla ƒe kpeɖeŋutɔ Mohammed Adams sukparu eye egblɔ be womate ŋu aɖu aʋayi wo ewɔ kple galamsey edzi le ƒe eve me o alebe eyi wònɔ nu ƒom le nyadzɔdzɔdɔwɔƒe ɖeka me le etsɔ yi va yi dzia egblɔ be tomenu yi mele senu o nye kuhi sesẽ aɖe yi ehiã be woawɔ dɔ ɣeyiɣi didi aɖe ku ɖe enu hafi woate ŋu akpɔ emetsonu. Kadodo digital mɔɖaŋu nunya kple nu yeyewo ɖoɖo ɖe ŋgɔ ƒe amegã ƒe kpeɖeŋutɔ Mohammed Adams Sakparu gblɔ be yewomate ŋu akpɔ Ghana ƒe avuwɔwɔ kple tomenukuƒe si mele senu o si ame geɖe yɔna be galamsey gbɔ keŋkeŋ le ƒe eve me. Esia aƒetɔ Sakparu nɔ nu ƒom le Breakfast Daily le Channel One TV dzi la. Egblɔ be avuwɔwɔa nye nu si axɔ ɣeyiɣi didi si bia be woawɔ sedzi
atraɖi eye woatsɔ wo ɖokuiwo ana le esi tomenukulawo ƒe ŋɔdzidoname le senuwo le sesẽ ta. Eyɔ ale si woaɖe asi le LI 24/7 be anye afɔɖeɖe vevie si wo dziɖuɖu tsɔ do ŋusẽ agbagbadzedzewo ɖe tomenukuƒe siwo mele senu o nu le la dometɔ ɖeka. Aƒetɔ Sakparo gbe yɔyɔa be woawɔ tu dada be wòawu ame hã eye wòte gbe ɖe edzi be ele be sedziwɔwɔ nade bubu ame ɖeka ƒe gomenɔamesi siwo le dukɔ kplɔsia me nu eye edzi gblɔ be dziɖuɖua gakpɔtɔ ɖoe kplikpea be yeakpɔ galamsey gbɔ gake eʋli nya be emetso nu siwo nu gɔmesese le eye wonɔa anyi ɖa abia agbagbadzedze be wòayi edzi wu dziɖuɖu ɖeka alo ƒe eve ƒe ɣeyiɣiwo me. Nyɔnu kple nyasrɔ̃ma akplɔ mi agage ɖe gbetenyadzɔ dzi ke le gbetenyadzɔ me Togo ƒe dukɔa ƒe sewɔtakpekpe da asi ɖe ɖɔɖɔɖo aɖe yiwo wɔ be asitsatsa ŋuti dzɔdzɔnyenye na asɔ na asitsalawo edzi. Ale be nene ƒe nyatakawo eɖe fia be eseyeyea yi wo eɖe ɖe go yi dzi wo eda asi ɖo le lome le kɔsiɖa yi va yi mea etrɔ asi le ƒe akpe 2018 ƒe ese yi ku ɖe asitsa ʋɔnuɖrɔƒewo nua nu ye wo ena ʋɔnuɖrɔƒewo te wɔa nyametsotsowo to kɔmputa dzi eye wo wɔa nyadɔdrɔ̃ to vidio kadodo dzi be woatsɔ woawɔ nyawo kaba le nene ƒe ʋɔnuɖrɔƒewo ale be ɖɔɖɔa hã awɔ akpa tɔxɛ aɖe na dɔwɔƒewo ƒe gaxɔ menɔnɔ ƒe nyawo eye wo edoa seɖoƒe yi wo eɖo na nene ƒe gasɔewo ƒe nyawo ɖe edzi be woakpe ɖe wo nu woakpɔ nyaʋiʋli suewo gbɔ le dukɔa me ale be ʋɔnuɖrɔ̃nyawo kpɔkpɔla yi ke nye Pacome Zɔruvi ye egblɔ be nene ƒe trɔtrɔawo ahe kakaɖedzi geɖe wu ve le senu eye woado alɔ asitsalawo kple gadelawo ale be wo eɖe me be afɔɖeɖe ya ana Togo awɔ ɖeka kple afɔɖeɖe ya na be Togo awɔ ɖeka kple dukɔ vovovowo abe Côte d'Ivoire dukɔa nenema ke Senegal kple Benin yiwo le asitsa ʋɔnuɖrɔƒewo zam le mɔɖaŋu dzi xoxo. Makɔge ɖe nyadzɔɖuɖu na mi ale be míage ɖe Nigeria dukɔ me ke Nigeria dukɔ ƒe atike vɔɖiwo ŋuti sedzikpɔƒea tsɔ atike manɔsenu yiwo ƒe home ewu naira ga bilion 300 le Lagos dua me ale be atikewo dometɔ aɖewoe nye cocaine, heroin, nemake kple egbevɔ bubuwo ale be nyataka wo eɖe fia be gbevɔ kple gbevɔ wɔme akpe 220,864 ƒe kilogram ye wo ekpɔ le Lagos ale be nene ƒe gbevɔyɔ ye Lagos ƒe kɔmanda wo ete ŋu exɔ tso dzinu enea me le ƒe akpe 225 me va se ɖe dzinu atɔa me le ƒe akpe 226 me ale be gbemuame akpe 83 ƒe kilogram bubuwo tso yameʋudzeƒewo gbɔ nenema ke apapa marine kple special operations unit wo gbɔ ale be dukɔ ƒe atike vɔɖiwo ŋuti sedzikpɔƒea ƒe zimenɔla yi ke nye
apato buba mawa ye global nanampa kam de Nigeria pa tamadodo klipa ba yewa ajujo atika mwamawo alo atika vodio zaza yewa akpo soheo ta efia yewo agloba atika vodio kwa asitacha nana ga ngoji nuwo wala wo alaba Lagos nto jidula yinya sanwo olu global yewa modern napo atika body zalawo kwa amagan ole dukwame ba yewa cho akokpada Nigeria dukwa pa soheo katanu acho achi napo atika body o ara atika mwamo no ntile dukwame nu hana Nigeria dukwa pa de dinono anya panya sala kpanu kpala akpe bukwadwe ma hevana mile egbefa anya ajome va hafima ajole miagba ma agato nya jodina miakem aba misala gbefa nya ajome ba gana suku nya odoji popua ewo ahlonu joaja so alakpa nya taka o yo kuda suku fa hawo nu ayewo aglobe suku dada fama hey agala atumaika yoma adjo nanamaka misalagba fanya zama ba Bank of Ghana inya Ghana dukwa pa gadoropa wo ado dukwa pa do wo pa mofia committee ba wa akpo gadoropa yiwo ma vidamalo ji ayewa akaka ganya opa tatianda anu la Ghana dukwa ma godo nanamaka ha misalagba fa anya zama ba joti dollar wo akada Ghana cedi akpe bla aton kle dollar ga akpe aton alafa bla eto vo de kel api apokuma dametia de jole le suhum le Accra koida kumasi mododogadi nu amyapanya sala kwenkola o nya matama dia makola agbafa anya jonu awum nami na aga don kujiba nyaba magbata na nya zo ye enye nuslin ewe English dictionary bwana adon kujiba na ating akpomi le satellite LNG le Amos 17 platform na maka ha na aga ting akpomi le Facebook kla YouTube na nyaba na ating anglo panigba TV le Facebook kla YouTube kwa academia nu alaba unha na akpo miapa wana o miapa na sala kpanu kpala o aya afia mako agbapa nyazo asando ka nyama ihanya zo fana minyanko enye Imanola Noelen Jineku Maklami No silence ever English dictionary. Yatepe. Mais si dictionary akara azon fi e passé ke. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. Enyona de view kanola basic level. Enyona Americanola SHS. Enyona Americanola university. Alo le language on. Nenya make manya be view. E be a strong be ha. No silence ever English dictionary. Enyona ha. Amasia make nenya be view module apo. E be a strong be ha. No silence ever English dictionary. Enyona wa mama. Nela dile ko so ma den na kula. Atia place order le Amazon. Alo number can I follow screen Nigeria. Opo to me to the kana WhatsApp afisi afika na la nyako no silence ever